Ule thlir tu le ngai thatu dum takte in zawa in chibai kan buk chewa tun tum chakan ngai ven vak ngai lem lo kan ram hruai tu ten social media le reporters te an hmachhawn dan le US President Donald Trump an media mi te ada nil thin zia kan en hodon ani amasa in US President hi hanlu chil masata ila US President Donald Trump hi bichak danglam ve tak chuni a Trump masale nun hungzo ka po mainstream media CNN ti te CNBC ti le ABC ti te media lian dang tam takhian an fak lem lo khop maya tunlai politics te chu social media in do na chi khat ni to kan ngai la in President Donald Trump hi chuanin tilung oi vak hi atum lem lovani a Trump masalam po khan a FB page thleng khan man thailowa siam sakania media lian tak takin an epa chuti chungchuan atlom lova nena changzelani ati thayani a Trump ni nan aron kirle theitlat mai President Donald Trump hi pafing ve tak IQ sang fu mai alang tlang le lole team nei te vak lo hi nia adu chu soi pop pop zel maya lan moi tum na te aderami ti lom tum chiam te hi anuna hian om vak lawani media ten an beiron lai po in a team pha lova anga irenga mainstream media Daniel thayom chun le tunlai khovel social media chakto tak poina a hnu niam thailo khopa mi chakle ro poini ti te po in soila kan soi sul om love interview voi tam taka ma chon to a ama chon then khat chu a hun zo ma kal san tak te reporter de han hau rep te na khel khol taka han khak deuh fak mai te hi a hre reng lova a Trump ma cha phei kha chuanin thu thar phu chop puang chuak na saber fake news chu na sa choi moina awat te kha siam tum deuh thut ani heti khopian Trump hian media person te a hlau lova a dim lovani keini ram ang te han thlir taila kan politician te po media ma chon hi an zam thina chet moi lo trong fu lo te hi kan hlau thine mema puwan lal piang a point nai set chota tuna kan chief minister ni mek pulal do ma hi camera tinin uluk takina interview thaya a zo na la ho em zuya interview han en hian media lam hian an ngam ma thinem o ti thayani zo tok pusang zelana han but saya a zo na te kha bon thei rem khop maya puzora ma phai kha chu a thu soya lin tur a riat mu mal lo thu te kha mai chana soi pung maya khatiang boro ka po khan kan ram hruai tu te kha chuan thatakin zo na an chang chun zom zela nui melan pului thei zel chu ni President Trump hi chu tiang ani hau lova adu zong le thra ati zong tlang takin anun puingama alan chu tir ngam tlatani keini kan mi zo nun phunga hi chuan thilpe hel hi kan ur em maya mi in chapo le mol film khur lo min ti te kan lo luata kan ngai dan le pom dan ni chi lo po hi alanga du lo ve mo han soi se le mo hi kan re deuh tlat thina mi ngai amoi mi de min mu dan tur kan thlir le lutuka hei hian kan ni na kan mi zia thleng hian in hriat chin ati har ema kan lan dan ni lova kan om le dai thina wang hian kan in rel tona mak kan in ti ton vel mai thina ni President Donald Trump hian zo na harsa tak takalo ma chon to thina engtin nge a chan dan ti le kan ram hruai tu ten zo na harsa an chan dan te kan en hodon ani trung khat chu covid ripuin khovel an weilai khan reporter pakhat hian Trump chu zo na mei nei sei zet mai hi azota Trump khan coronavirus kha China tanga chu kani awangin China virus ti na soi mai zela China po khan an hel hle ani kha reporter chuan coronavirus kha engwanga China virus ti soi thin ngei ni ti in zo na tlang tak mai chin thlir na thanga o tir tum ruzet mai hian aron zota Trump chuan ti hian a chang maya a chan chumo China tanga ron chu ka ni wang ming dik tak phu ka duwa ka soi mai ni China tanga ron chu ka ni ati in all sam takina chang li maya azo tu tan zo bel tu rawang ta hle ni calling this the Chinese virus. There are, why do you keep using this? A lot of Because it people comes say from it's China. racist.
It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Yeah. Trung khat le chu ABC News reporter Rachel Scott nen Black Journalist Convention anin hmachhawn khami trum kha kanui puina sa angreng viawani Rachel hian ofia fek fok ngai no beilo zet hian abul tan phata tangin zona an zot ngala azona chu Mr. President iking puite diklo takini pu thina Nikki Haley zatranga Barack Obama phechu United States da piang lo ang te ni soya do ta lo ni a US Congress member pani bidum te chu anron kalna ramalet le turin itiboka mihang chanchin bumi te chu ibeya animal ti te rabbit ti te trongkam moi lo tak tak ten an chungchang isoi thrina an zo na te po racist ti te zona a thlak ti te in ivom let er du zela ti chuan sar ka zo na chu tuna black ho thlop na idua an vote mamo ta a eng wangin nge hetiang musit na trongkam I man fo nuwa hian black ho hian nangma rin na an nga thayang ti na zot ngal pop maya azona hi achianga atlang thare khro kani Tramatan chuan chana harvio mai thaini President Donald Trump chuan animo amma sabera ka soidu chu khatinga zona nga yom le rap thla kha kalatong lovin ka hria zona ma sabera tan phei chuan hello ti masalo le I thamo chi bai ti tangiel po bultan na ni mang thei lova ABC thogini em achan chu thu thar phu chapuang thin channel ania channel thalo takani inzalo na lian takni in ka hria ril ruzang khai takpuin heta kalau kala nagin introduction chaltlai tak mangin bulmin tran puya engwanga ti ngei ni chu ka hrechi lova kan soi bel le lo ka nge heta hian som kania ka khing pui tur Joe Biden emo Kamala Harris po tura zi ania mase hian lovani thudik lo be chanin heta hian min soma darkar khatle chan vein in latlai zuya tina hanazil rep ngal phota Mr. President, we so appreciate you giving us an hour of your time. I want to start by addressing the elephant in the room, sir. A lot of people did not think it was appropriate for you to be here today. You have pushed false claims about some of your rivals, from Nikki Haley to former President Barack Obama, saying that they were not born in the United States, which is not true. You have told 4 congresswomen of color who were American citizens to go back to where they came from. You have used words like animal and rabbit to describe black district attorneys. It's my question, sir, now that you are asking black supporters to vote for you, why should black voters trust you after you have used language like that? Well, first of all, I don't think I've ever been asked a question in such a horrible manner, a first question. You don't even say, hello, how are you? Are you with ABC? Because I think they're a fake news network, a terrible network. Heting hian President Donald Trump hi chuan nu niam tum emo zim to than tum deuh te hi chu adim te vak lem lova he ABC reporter Rachel phei hi chuan dem a hlo chho ta hle rengani CNN reporter Ming Thang le thazet mai Caitlin Collins ne na anin hmachhawn trum point hemi trum hian Trump hi president ani to lova a Trump top lama US politics chiri noi kha kan hrianga presidential report poimo alakol ni in hriat ani a he reporter hian tlang takin a zota he CNN reporter Caitlin hi a huaisen ve renga Donald Trump hi mai chana tlang takin heti hian zona azot ta phong mai ni Mr. President document poimo tak tak federal government in azong mekani ti hrechungin document poimo tak tak te chu ilakol thatlat maya court point pekir turin order anchu anilom ni enge chan ilakol rengna chan hi antia zona chanol sam takani wangin ka zot che ni chu a han ti vei zat zata. The question that investigators have, I think, is why you held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a subpoena to return them. Are you ready? Drama hian ti hian a changani ni e a ol sam tak le mai chana ol sam takani ka changang cheo in ringem a hantia minin om le ngayom takini ti na chang le zau mai peka a hotu tan chun ngayom tak tur chu ni you are a nasty person ti deu pop maya
Keitlan po hi alungoi lo via wani mela po hi na langa Zawhna deng khong tak le khatiang mimal thil lu tuk te kha chu azot zui ngam vak tal wani. Can I talk? Yeah, what's You the mind? answer? Do you mind? I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to. You're a nasty person, I'll tell you. CNN reporter vek Jim Acosta ne na anin hmachhawn hi han en le taila. US a pem lu tan tam wang lai ania. Barack Obama ministry kha astrik lutuk lovani. Trama chuan he thil hi a vei hle a. Anuai tel US a pem lu tum ramri border vela anin hor khom tu mai chu in run na invasion ani ti in a soi thin ani. He interview tum hian Jim Acosta hian trama chu athu soi mang ya phio tumin US border ra ram hlataka tanga muan na be se US ron pem lu tum asang a sing telan oma nang chun invasion itia in run na anilo caravan an ni jok miret hei tlan khom an nia athen chu border hung na banga ten lon liama a han ti chawa trama chuna thae report dik taki pega wangin alom ome ishil fian na le ka shil fian na ainang lovani maya ke chun invasion in run na ka tilo thei lovani tina han chang phota chuta ji ma hian ron soi chun zamin Central America tang ron kala US a pem lu tuman nia ien dan hi dik lovani mel tam taka tang lo kalan nia invasion in run na ni lo athen churam ri hung na ten lon liam trok troka atia drama chuan lon liame ma se Hollywood star ni lo film chang an hlei nem danan bo chi ani alo tile ngal zat mai boka helaya tramana an chan dan te hi a ne song reng khop mai anui zat thlak tel boka trama chun soi chun zomin US a hian mi ron pem lu thi nok katishan lova ma se danan zom turani chu ka du ni ti in hul takin a changa Jim Costa hian Zawhna dang zo bel a han tuma trama chuan nang chu CNN ta na thok inia kein ram ka en kol meka US hi thatakin min en kol tiro nang point thatakin CNN en kol la kala kai che that pok le CNN laka ima ka thadon ti na ni maya atoke atia atoblama pheichuan anin chu thalo hle maya CNN fake news an pun na sat ziale mi puite melma anni dante trama hina shil chau mai ni As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Thank you for telling me that. I appreciate it. Why did you characterize it as such? Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion. But do you think that you honestly? I think you should let me run the country. You run CNN, all right. And if you did it well, your ratings Let would me be ask, much better. if I may ask one other question, Mr. President, if I may. hetiang khop hianin mainstream media te hi trama hian angama media person te po hian an ngam lutuk lo thina ni hetianga media lamin zim to dan tum hian trama hi aput chuak thiam thin khop maya aput chuak poni satli lova anril ru hi hrechiang view ni turani an nar khon sakchor zel maya chuwangin journalist te news reporter te po hian an ngam vak lo thina ni afinga a ai khiwalo sang bok nen a chang tla zung mai thina chapo angin lang thin ma sela tlom jok ni a du to ka an zim tot fo ni ai chuan ne na chang tu ni a thlang zoka a zawmna a von nun pha jok thina ni helo po hi reporter fingle ngayom zz trama hian a tong fo maya a fin zialan chu tir tu an ni je jok ani reilo te ya a hnuaya anem liam zung thai thina ni kini mizoram lam han en taila interview tak en turo om to a Zawhna zo tu te an doi boka a hmachhawn tu te po kan doi tlang boka kanin dim thin hle ni mi poi sei kan hlau luata hian kan chung ri lang tak point kan lang chuak ngam lo thina chutianga indor ton kual vel thin chu kan ni a tokso interview chi khat turu zet mai atir lam kan soi to kha kan en ve vekin ka ringa pusang zela tlaw kha a han kal for ve ang reng khop maya puzoram thanga phei kha chu angam sia khop maya contract na chungchanga te corruption chungchanga te hezim to ta soitu hrelo le ka siam kha atum ni ber khana langa puzorama thu soya lin tur mu mala hriat lo thu kha mai chana a soi khum bol mai khani a ni khat cm nayak movie khami influence kha ani thei mayangem o ti te a ol rum ani
khatil kha purama po hian interview atona harsa ati le personal ati ber trumani arin oma khatianga tak khan mizopa hi mizopa nge kan lo ni a zoldo takin tlom tak khana chuak zak maya Donald Trump mi ji ang hilo puta sela akom tu pa pusang zela zok hian anara mulian lar ve viau mai thaini puzora ma thin nel ziele hannut bat emo hanlum phat emo anei lo zia alang chianga ain thunun thei khop mai pusang zela han ti dan vel khaju huat turani lo poin lom na tur chu ni bik hok lovani tin chu lo enge ni pakhati soi ka atam khopa kan soi seng lo wanga moi tu soi hi chu Switzerland of the East chungchang chu soi mam thiam ani mai thaya ma se contractor po sing khat vel kan mamong itin ka khia sum tam ji ngai nom zele ani le frank deu thil ka zo tang se o corruption da hian filim in tiam corruption a hian mitin ina kan te na ania keinia hian pio na tonga chief secretary thleng hian corrupt mia lowan o mem tila office paper pakhat hon le pencil pakhat le a petrol man po akal lo na tura kalpui thleng khan a liking me jui tan da tur om lo khopian kan vai hian kan nia eng ti kong ma hian a chung beratanga ate berthleng hen kan vai hian corruption a free vekik pakhat ma kan om karing lo I chan na chu a khoila khan nge hlin tur kawan khelo deu em khalaya paper ti vele office fourth grade ti bor vel lama khachu da that me mai tura kanga ya lo corruption corruption a hin filimem corruption a hin filim in tm ti mai chana in tong o tir tum tak mai in han zo ta purama chan na hi athatok view maya mizopa takin thu khu tak chapo lau takin alien ber tranga ate ber thlengin corruption free vekhi tu ma anomarin lo thu asoya chopchila in zo na chopchila in chan na ni boxi a chuan athatok leina langani kan ram ruai tu te hi an tlom thiama anin tinel om thiama an chung ril chu kan hriat pui hok lova hei tu na kan cm po hi zo to ka khan du to ka sop le chei kul rep alo ni ve to tho boka khami tum kha chu room chung bo ro kha alum chiang ani ala chak thra in alu pola zo wa khop maya alum ve de pap ni chu na langani he kan reporter zinga turu ber mai Burma sipai tlan chelai po live ngata camera ne na duai thei khopa active tra puwan lal pianga point pu do hi nai set soda camera tinin a interviewa thatakin kan cm hian zo na a chang ve thlap zel boka lelama chuan press mi te kan hlaulu tukle che chul kan hlaulu tuk thin hi kalsana hun deuh toim o ati theya du to ka injim to tir hi chu en po se oma anleinat om thei rio mai thupe helovin du zong hriat tlang thei du lo zong po chiang taka tilang mai hruai tu ni angai chho tana thang thar te phei hi chuan thu khu lu tuk te kan mi zozia bet tla thin angkha an the thiam meu to lova tlang taka chiang taka soi mai zel hi an du ta berani hi ole kan du tok photanga thupui dang nen kanin tong le ngei don nia